I pozdrav svima ljudi i dobrodošli još jednu epizodu Minecrafta. Danas ćemo igrati Parkour. Znači ovu mapu još nikako nisam igrao, ali Parkour igram, nisam baš neki majstor. Znači na kraju se dobije nekakav mač. To sam vidio u Serbijana. Znači Serbian Games Bijele je to igrao. Tako da ne znam baš hoćemo li uspjeti to danas prijeći. Da, ne znam baš koliko će trajati, 5-6 minuta, ali dobro, koliko god da trajala, mi moramo prijeći. Znači imamo jednu novost, jedan naš prijatelj je prestao da snima sa nama, znači više onda kanal se ne zove Croatian Gameplay DBF, nego Croatian Gameplay BF, on prestao da snima. Tako i ljudi, hvala vam puno na 250 pregleda na kanalu i 15 subscribera. Pitali ste nas još sa koliko subscribera stavljamo facecama. Facecam ćemo tek staviti kada budemo imali 200 subscribera. Pa, znači, sad trebamo skočiti. Pa, drugi level. Znači, tek kad budemo imali 200 subscribera, znači vi nam, vi nama već sada možete postavljati neka pitanja, mi ćemo ovako u klipovima odgovarati na njih, a sa 1000 lajkova na Facebook stranici, znači sada imamo oko 350, kada budemo imali 1000 lajkova na Facebook stranici, snimit ćemo pitanja odgovori, znači potrudit ćemo se da level 3 već. Znači potrudit ćemo se da snimimo što više tih pitanja, to jest da odgovorimo na njih. Oko 20 do 30 pitanja. I što sam još pitali? Pitali ste nas još odakle nam ta ideja, zapravo da mi počnemo snimati ove igre i tako. Znači vidjeli smo jedan kanal koji se zove Nugato, znači lik je super, nemam što da kažem, znači super je lik, obavezno mu se subscribeujte na kanal, sigurno ste već čuli za njega, super je. Što sam još htio da vam kažem, opa, pa dobri smo. To. Ne! Daj. Ha dobro, idemo od početka. Što sam još htio da vam kažem, obavezno se subscribeujte na kanal. Link ove mape će vam biti u opisu videa. Tako možete je skinuti, pa pišite u komentare da li ste je prešli. Iako ja ne vidim što je to na kraju, kakav je to mač, napišite mi da znam, eto, čisto da budem ovako malo bolje. Zato što ne znam baš hoću li ja to uspjeti da pređem. Opa, to. Idemo. Kraj, to je to. Evo, već snimamo 4 minute. Mač. Znači, udarac, x snage, x plamen, beskonačnost, trenje, disanje, zaštita od eksplozije, zaštita od vatre, zaštita, sudbina, trajnost, učinkovitost, zarada, pogled vatre, snažan udarac, prokletstvo člankonožaca i još puno takvih stvari. Opa! Predobra stvar. Znači, mač je odličan. Ne znam baš gdje bi ga mogao još koristiti. Znači, kada pređete mapu, napišite nam kako ste vi prošli, to jest jeste li vi uspjeli da je pređete, je li vama bila teška ili laka, pišite nešto. Znači, obavezno ostavite like, dislike,
ako vam se svidio ili nije video. Sutra ide još jedna epizoda parkura, znači negdje oko 11 sati kroz jutro. I to bi bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!